lava o Tala Fou mai Ausetalia a le radio Samoa. Whai mai o se ta avale tumu i tupulanga talavou na la vele tu i sauti sisifo sini le pō na pō, ai e leise tasi o mariwai o le tala fia lea. Whai mai le whamtalanga le 9 News, e lua ta avale na whetu aipol te ale tito le afo le valu le Elizabeth Drive, Liverpool. Whetawa ina leo le ave ta avale Holden Commodore, e na le sfuru valu tu sanga le matua. Na le mawhaiuna ia tau whiwhia ta avale, ma kolosi ai dei tu se seo le awala, ma wheto ai ma leisi ta avale le tu ainga le Master CX3. O le ta avale le ana o atu eita la vau ia to o lima, na pā masasawa nei le afi muriane, a ta vidi solo lungo le ala tele, pe ona ta ua e mori mau. Whawawe atu iai tangata na iai le ano fuanga ma la vea i le au tala vau lea, ma ua whawhetai ai leo le fisosoane i la tau ia, ua whaasau ina umama iai i la tau sai tono le ta avale. Na avena atu le wharamai le isi pāsese le ta avale leo se tene titi se furu ono tau sanga, tu ngā manu anga rona vai, tong fitia le ta avale ma isi fo i le wharamai e whiololo manu anga. Pai mai paramedics o le sawa e au fia i whaalavala whapenei, ma lo whaatino nei le suenga. O le ta avale le isi ta avale tolusu tas tau sanga, na tong fitia fo i ma au ina atu le wharamai. Wa whamatu mai se lapta inga ma le company le Bunnings Warehouse i le so i tangata whaatau, na o lātou whaatauina le lātou o loa o le Osito Portable Electric Blower, ina ia tau fia le whaonga ina, o na upopolenga na i whaamanu adi ai pe si pāka fo i seisi. Whai loa le Bunnings, wa te tawana toi wha fo i waweane le o loa lea, ma wa ave se fo i mawhata o le whare o loa. Na mata wanoa mai le whaatauina o lea o loa le rua awhi mareiva, ma matu le rua awhi se furu rima, a se whaare le tonu ua ilo nei, e ono a awhi eide tangata le tise pe manu o foi pe a whaonga ina. Whai roa foi numero batch numbers o loa o le tu ainga le o loa awhia i le whale tonu. Na whamaro sino lu whale leo whenga ruenga le tine i mū, e te tonu o se whale na mū le whai tu i sauti si fo sini, ia au mai i whafole tangata na iei te tonu, pe i tai ele i manuia ngā ruenga la vea ina tau mo whai atu mo ia. Le pōna tu poe le whale vlave na wala o nei leo ma le fisosoani whaavave, i se whale i Varden Way i Amber Vale, po le te o le sifuru le pō. Ma watu le tine i mū si ari isi e te tonu o le whale mo matapungia, ma whaavave mai e i whafo, pe i tai ele i man mawhai o na whaasau ina luna soi fua. Whamai pe ama le tolusu tau sanga le matua e talitunuina na au ia le tangata e no fua i le whale. Lo ua whaasai leo le no fuanga o whaatino suenga a leo whaapitoa ma tau whaamautu le mafua ango le afi. I leo whaamaunia pe eisi taso masaromia a o isi ripoti au pito na tamai o le whaalabrave wa ta uai sa whaalongo i nātua tua oi sieri i wa afia o pese fia i musika sa tā mai totono na whale ai le i tupu le whaalabrave. O whamatalanga o pito rata mai whamatu mai o fisa whai numera whamawina Ausetalia, wailoa ai o le Consumer Price Index, CPI, o le fua whaatatau o le tau o loa maa unanga, na si itia le 2% le masino mati le tausanga rei, ma le 5% i le tausanga. Na winga, o whaino ai o whamawina Ausetalia le si itanga o pito tele, le inflation rate, po le si itanga tele le tau o loa maa unanga, i to tonu le tausanga, o se au whainga tele lea taru le amatana mai o la fonga tutongi wha o popo, po le GST i le tausanga ruafe. Pea mai le whaururunga o le ofisa whai numera whamawina i le vaenga o Price Statistics, Michelle McQuart, o le vaenga o pito i te lele sao le mawalunga o le CPI o whamawina o Tala Fou, o le tau o le penisini, ma le tau o awa onga. O le popolenga o nisi ona o le siitanga mawalunga wa iei le tau o loa ma unanga, e ono siiti ai ma interest rates e le Reserve Bank of Australia, le ua whaeroa le atu ina mai le lato whae unga le mataupulea i le aso tolu o le masile fou o me. O le taramuri muleo iei tangata iei le to mai le turanga o wha mai ma le soifua maraloina i Australia o lato whaadia e ono toe wa iere si itia o le au whae o tangata e a fie le flu e mai se le wha o popo o tangata e tau fie mo tangasa ngase le wha mai i le teime le tau marulu e mai se o le ua wha a maa le tele o ia inga na iei whemalanga inga wha pe fo i ma isi pui inga tau le soifua maraloina. O le whainga malo Australia o lato whaelo mai, pe ona ta ora ripote le SPS, o le flu e mawhai o na awhia iso stasi, pe tai o le awha apeo na o ngā atu mō pepe matangata mātutua, ia fianga.
E tali tonu le maloma i rātou ia ma le soifua maraloina o le whai o siaki o le awara siri lea mo le tongu fitia o le wha mai ma ia iroa aipo o aafia i le COVID po o le flu masani. Wa talo sanga ina tangata ia whai a peani suenga po test o le rapid antigen test pe a whai e tale ta whileisu se turou ti ngā le wha i fiva ti ngā le ulu matino wha suati pe manawa ta foi. Tala ia le veitiu Samoa me Ausetalia i le nei au au.